Langozi ukethia timu liku no wanzia kubendwa vyululuko mabu wa usovetwe izu no to made man made kana isiogwe sovetwe inde masoko la to nene amono ti asuma mundu na la mangai diwe minister wa environment na natural resources na maondo asio on that twatane meungua wa ministry yaku ta county ya Kitui mwena record kana mwena utalo kana nemo baniye kula yukwe masyokwano kana yumo the kwangela kanyonga ukule waziri Kitui mwena masyokomena kana mwena wetlands sianata we mwana ande wako weta yu ula wagone tuina utalo wa masyoko ala twinamo Kitui yonze na tithi twithioka ona nthino ndino utalo wa masyoko ma national comprehensive indi ni twizi masyoko mengi ala manene mena bata ta wathi sendu cia mumone wathi sehemu cia kuya kweta wa zombe mwetika ave isikweta wa ngomano masyoko asu manene ni tumese indi kwazia utalo nindona kwazia twina mbomina utalo comprehensive kana wa wopi ugeza kwithia nitona kuya twina masyoko manele mana tatu kila ngweta ni masyoko ala mabata ala manene asu twinamo yes na mu masese yata nikenda withi mainesa kwananga ni kwetha tondu waweta wasia twananga masyoko imanze kana ona mbusila siba kubisike thana kiwo ona ito tando tukai wa nikiwu cha kutumia misine kana kutumia namba kama ndo ni mawimi mbe ta county mipango ya environment kana ya modhuluko kwana na county government ile tongo iwe ni Dr. Julius Malombe walanyo wa environmental protection na kusia modhulu we katikati ya mipango itu yonde kune kindu chambe ila ikwasia kila mwaka ni pethe ya wakilungu cha budget kila kikwendo tethesia nikendeza kuthia netwasia masyoko maitu kwanangika kusia ti kuthikuia tu mbe ni kwamba kwithwa na mwenenze iwithwe ngone yake ni wona bata no asalucha metho maka no kona bata wa isyoko laiba kubi nake mundu ndamba kusia kindu utakuwa na faida utu amino musomethia isu ni latwasi aitambi ambe itambi ya keli nikumutetheza kila kitu ona kwikwa bu ta ubandi wa miti kunene aweza kwithia maikwike indo ebinda yonthe vo kunene aweza kwithia netwani byola wemi utila kiwuku na ndona kutabia wana mutinda masyuko kwa nzino ya Kenya me threat ni chao mena muisio yes me muisio ni muno nundu nomo pala muimi kwenda kuthi kwima climate change oka kwanya athi masyukone na athi masyukone amina kumia kiwuki nundu akwenda banda mboka kana kiwungi poka penya byugeza kwetha na maina liwe indo na maina kiwu kuma syuko ni kindu cha bata muno kusiwa twene andu pulu poma kwenda tamailo ne kwima na masyuko mengi njenda kutabia oyuju ni mose twena andu mundu ayasia ine tiko yakwa kuyatha izo ni tuko tha kwa tiko ya na wetila wetland ukithia pu wasia bunu kwa kwako olongetilu ukini kindu kimwe kithiwe kina vinya muno katika kwe mwenenzi ula wikumatikone kutila sehemu isu na kuivendwa katika miaka yukite nisi kwananga modhuluko ma area su na mandu mabau na yuta ta county government nondo yundo kwanana na kiwi waweta nibe umanisikana ne mwele koseta mbele mwe mbeange ya kukonyo mwene ndi nikenda
aelewe pata wa masiuko pata wa matikwa kana wetlands ithi na ta community nondo ningi palathi tazi no ithe ikilekane kwakwa but ndithi ugetwe ne community yuta serikali ni mukoza mu gazeti mwasi ti ya kwata mutinda ne ya serikali kana liungua ungamiwa serikali kana mweka usomeria communities with ni sawa ikilekane kwa mutinda lakini nyuta community mwena kianda thina wa kusubia you osa ite safari twendete twinabika ndio yendeye na tulikila ngali bala ya tubikia kwa asuni kwa asia kana kundu kwingi kula kwe survey andu ingi na matulilwe ilungusia masioko onakeka ketui onanzino kundu kungi wathi Nyandarua kila bandu Murang'a onaidu ketui labda ukisa kwithia survey la yokie ne atilile ilungusia masioko na kubendwa mundu ukwete kilungu chako mwe bawanengwe makosa suno kaumwinge muno haya namba ile itu nena nandu nogisa kwithia mwenenzi wa area na netwanzio mwe ekale basa na esiuko yu nekende mateithie kekewu amwe mona matea ni watho tozu moko da kwike masiuko mwachi kini legal lakini ndo ene kiyo tuko na kila kibukebya ukiza kwithia netwa abindwa chao mwekalelo esiuko yu masiuko mengi matsi wanila twita water towers kana yema mundu kigochuma gwanu wake koko baloka masiuko neazu yema mbinge kuku kitui na kundu kunge mwenenzi ebindainge nukwithe ya nundu ela twasia andu meitu matumea modhiululuko tebo makumia ukwati wo ni moko da kwambata mabebetie si maisu netila mete neki wichuma kwa water towers ukite kisie ni mete na nyeki choko balugelezo ko keka kwanza kuyananga ende taile boka kiwukinge no ndumo wakete silanga abayuka kiwukinge ende kitaile silanga wetula niza kuthe masioko mengi ni matinia kwithwa degraded kana ko makwete nundu wa human activities kana meko maito tando alati katika hii water towers na bunu botu namo ebinda yonze webanda mete kila ubandu wa mete netwithe wa katika water towers siaketwi na twinenga ne mete netwithe to motito mumone tutinda abakube kila ebandi ya mete twenda mumone nundu nikima kinene muno netwithitwe kundu ta mutha nundu bekima kinene mutha netwithitwe ndau nicio nze ni water towers si na masiuko okay thank you kwati ya waziri nena siati la osegoni budhu siunga mwendo wa saili siaki kone saili tuitha tikwata idha ya mauvo kwanzia ya ukuve na ke McDonald wa Mathio na indi tuisio kitha nesaya kana nikenda wethe netuandea na unene witu na waziri kuma serikali ni ya county ya Kitui tuenene maundu mako neti climate change maundu mako neti mawithi luluko ninisi ni topic mweba muzungwa mita hot potato kana ilu hivyo ile ya lika kwekanigwa mpaka liso bwege ndegwa tologo yakila but no ngithatu kanena ni sema ondwano nundo nimeututethia na ni the future yitu tuya wanthino twigite ukobethia ni nzia wa ile iko kana nongi na ndi tumasuve wa twigendo ni mundu nuzuve ya kutu amboko ataitha ya mavoko ansia ya ukuve na inde nitusiokethetie tuende na wazi kwa mamasiuko na tuithi na mbe unena ni ani witu umundi ne February tiwo timwe wa kele na tuinene ya kwithi ya kwinanza kana kwithi ya kwina munao mwi wa kele ti kawaida kana ti mavinda ma kawaida tuilie na ndibongwenda tuise kindu kiki kwitwa climate change kana wali ukumanze twambile ba waziri mwene ndola wikuya ndwane umo wakunde bawe
nye numete Kitui cha South Kitui South kuya Mutomo ndo wathita wara numete ndo aita wa Ikanga ward Ikanga now yususu na umawula mukuwi ba Ikanga yes. Kana wikuya kundu kwetwa Katalwa naku mwinge yakati yes. Nukuelewa ni kitu kita climate change Bwana Mutinda, climate change kibwa kwa kwitu kwe mutho wita wa mune we sa frame ya kuombola ombola we sa mana frame ne alikile ya baluka climate change kithitwe naitu pagubi miaka 50 chambio kulikombola na chalikambola tuchona waliuku wa nzebe na waliuku wa indi modulu lokometu maneili okabola ila nasi akabola ni mwaka ukabula kenyiba kana kayuka the wrong time mwaka oyonge kayuka nesa tujasi aisiu ne onsebe nduku ikali esa kwethe kila muthenya kila mwaka pona kindu kibwa kitailwe ndi kwitho ndichethe wa kwandu aku then mbua yoka tene kana yoka enzele na yoka enini na yoka ibindele tailite na mwimi mbue na yoka ibindele itailite letho ayumba neti na mabinda maingi zio yoka ibindele tailite na yondi amba kwete masao masio nundu ivyo tene kana yende nai yuyu mwenenzi kumonazu aku nitukuna waliuku kila kibai tuikwelwa uma pa indi waliuku ndo tukwitha tukwikata no twende no wona ikiso biga bandu kitha nitukaya indi tuyamba kuelezea taki professor une climate change tuwe ni chao indi waliuku ndipo ndwene ke na nduna ndu madhuru kana ndu manengete wasio wa modhuluko mo kwa zindu bingi wasio kwa miunda yo wasio kwa indosio na mbewabu wasio katika waliuku kesa kwithia mbeu ila wa mwemi wa banda kethwa ne ailete oinde kwa ila ku that day ailete kwithia mwemi nuasia muno isu ni sindula kila muthenya sina mwemi na mwananji wa kawaida mbusi sikiambio ngala tene kwithia ni maasia gukwe binda yasa kana kuyua ebindela kutailite na mbua mbinge kwa ebinde kube kiwuke kithwa kingi cha kwananga kila mweta mafuriko na ningi mchumana na mafuriko mbua ipi kabisa isu nisio sindu ila siithitwe sina vinya na changamoto kwa mwenenze nundu mwenenze ni wesi climate change kitana athuka kana waliuku anzebe ibinda ya kumba na ya mbeu ya kumba ni miunda ita nuisi wichu withela ate mutabye mbua nekuka na mitemena ne atumea wako ya kwitu thai kitu twasia mataa mwaka kwithia wona ilaina kwi mwewe kumwela hizo ndwaye bakube yita mwaka indi uthoko manundu yuma na climate change kikikata kichaliuka kage kanini katika modhuluko mitimbingi ile ya kwitu indigenous no yekale kumu tena matu na mbua yange kwa ila kuvyovyo tona yuma matu nundu ni ku anticipate nawo mete ya muthemba usu mbua ya kuka matu asu masanga meka kwa kila nwanze ya kuwa mote ndicho kitumi maulu tutinia kuona mete enge ite ya area ende na kuikata kumela kunundu ila ya area kanela ya kisioki kana area izu ne vendo itwe nundu waende waliuku anzebe wile mutino alauka mbwele akuka weta mwaka ombiwe nga yuta mwaka bu sindu sionze nisio mwenenzi uwinasio kindu kimutu itikile kana waliuku anzebe wipo kutua kabisa wipo kila tuwailinde ti kutua ningwenda banini
dunia yonze kila chetete waliukwanze climate change tweko kika nature kana umbo wanzi kanzi okurika ukambe recover lakini twende noto nosinga nwezu tutabwa ndabo bamba kwedu abe recover bamba kwesova yethe no twende na kuongela nzeve nzugu yulu ila tutabwa niyo yetete waliukwa nzeve ethe no twende kwika zindu ichongeleko kuya yulu matune na wo waliukwa nzeve ndo no thuko lakini kwa yinyu twena waliukwa nzeve muno na twena wo twena maukono ala uwetete muno kukwao yitwetelete tuweke kwika kila twekie chaete nikenda nature lizo sioka imanita twena kabinda kaka kwithia na uona kwithia tikwata ukuno nao kila twelete kwika ne tuolanga ata ukuno ulatu ukwara nibo tuolikela ta serikali ya kaunti ya Kitui na tawaziri wa maundu ma environment kana mawidi loko ni watu elesia walikuwa nzebe ni watu elesia yulwa ukunola mwene ndo wende na ukwata now inyota county government ya Kitui na ungua ministry loto ngwesi mwende na kwikata yuku kutubanja gato tumende tuzi kutubanja maukuno ayo kutubanja ni kolanga ui tema yes kindu chambe kiwune tuweze ni chodhayo na mbuzi situ nisio itunenga kiwuna nisio chanda kapala tuma sia kibu ta county government ila ibo yuju wathanomwe ngavana katika manifesto anenganisi nukwaka mingeto jilili na manana na twakite mingeto muno mingeto ni sand dams tukika lanzi na mwenenzi tuizizia pala usi weta muthanga nesa kithanga tuchaka sand dam sand dam isu si leta silanga usi uigete ku muthangano kitha payulu kucha dino ene kithanga de kindi pekiwu na mingeto mbingela tuikite ukesa kutembea nuko na mawali ukila yetete kuisu ila tuikite imwe siasia kiwu kitha ni chamba tona kilomita na usi inge andu makanzio banda mboka nenga mothio luko miteka anzia kumea mitinzo ya usia chawe usia usiusu kuni kindu kimwe tukwika kwa kamengeto kindu cha kele ni bandu wa mete ula tukuzisha mwenenze kwa mfano netwa ise kila nyumba netukwenda ya yumba netuminenge mete miongwele kila nyumba ya banda mete miongwele na mete sune tunenga ala mauka ibinda ya kubanda mete twithia twanzia kwa liula mo diulu kometu ku mesine na village undu akatatu netwakwatianie na ila tweta chamber of commerce Kitui chapter twamea mathuthie members sio ala mema plot huithia kila mundu no abanda metitatu mbewa plot yake no we imagine wathi town banditwa kila nduka metitatu hithwa na avenue nzio metitatu ti kindu kinene kwa mutandithia duka anatumita netwametie kwa Kiswahili twamepatithia twasia duka moja metitatu ni tutatete kubande su indi nundu andu maitu mapinda mengi no abanda muti no angithia no abika ukeke amangoi ile ndo sithe aku twethetwa bu tuna homo succeed lakini isu ni nzila tuikite neitwe neita county masio kwazu mengi ama nini twende no banda mete ya babu na mitilenge ya ilite kenda tuongelele pina wesiuko twetho ana mipango na mipango sionze tukwata nete na mashirika mengi moto tethesha withita yata ukithia pe shirika kwitwa Handra tukithia tunamo withita ekutha withia NCCK yani tukwatanite na mashirika zuma makanisa na alange ma development tutethia nisi mbe kuthuthia mwenenze ya keli kwithwa na kela tugeka sindu isu na ya katatu kumuthuthia asubia kela wabanda nundu wabanda mutino elio subia nduna banda muti mwanda muti ukiusubia na isubia ya ume mwane yes peta gate mwethita mwenengete ya miti
kila evinda kwanza na budget to the atu nengeta target ya mete kila mwaka to the target to na about 100 na metilenda ama school ta polytechnics da izune to isi polytechnics to menenga meteme na nundu kunu kuko kotha kwekalando evinda yonze school vo metela tumanenga ela yenda kwa mwananchi maondo asio onde tukika waziri pia na ngalikuelengi na ya alam matekuelewa nikela tutwaishie na menda uthi ngalikuelengi kwana ngakela tuende na kuseuvya na pe kindu kithitwe ki ilu hivyo kauntini ya Kitui na nondo kiungua ministry yaku bitikilengo kule waziri utabi wa Kithangathi kauntini ya Kitui nengo lilikana omai wambe mwago yambe abe mwene ndizikana ne wesie kweka kiu unatelemete kwasia ekala kiao ni chause watia kubikela maloli alame ukua Kithangathi illegally usiniusu makaunga mwe kukua Kithangathi nitiwite senator wa county ya Kitui mheshimiwa Enoch Kio Wambua aine na yulo wa utabi wa Kithangathi no kethe nita ukwasia alamu serikali ni nitanyumu utwa isia utabi wa Kithangathi ula kwenake ni illegal kwena na frameworks ila mwekiyeta county government sia maundu ma utabi wa Kithangathi bwana Mutinda twambie na kana Kithangathi ni natural resource leta ukesungu kana nothi wandi na kila group ya andu bala yombiwe nengai ne anengu othi wayo nicho kutumitu nene ya masiuko na mea ila yekitwa na mo meitu kusubia masiuko tukateme motiu tukaithie bu tukaime munda na mea usi chatewa na ya tethe sebinda yu tuka babe Kithangathi tothi wanze welo no mana kindu chambe pala uthi wanze utasobea wa mwea wa kusobea kwa emea la traditional kana ya kithio pala utasobea wa mwea uthi usu wanze ndotetha sienende na wenda wesisia kulando meja kwazia no kila mundu ekendo kwenda undu bayithi awa mufatilio kana mipango ya utaba pa indi na weba chau weba u kilungu cha muthanga wa Kitui Kitui ne atabwa muthanga miaka mbinge muno na county government itebo ne bindila twalikile 2002 nyene ligana serikali ya ma minister toche 003 kindu chambe 2023 kindu chambe na nengiwe ni his excellency tusobye mwea mwea osu twosobisie na thina munene nundu o twende no sobya mwea no wona we wende no bukuwa ni alange meka metha metapa muthanga chelelo kitu tuyai tungamia pio utabi wa muthanga chelelo cha mwea uni kila kizungu tuita regulate twina mamutha makwasia pabe katabo yu bathuka tuthi kuya watabe baya soni kini cho chelelo mwea twasobya mwea ni kenda withiwa wina binya nukwenda mwenenzi na atongo yi na halame serikali ni kindu kimwe kina wathi umwe na pala mea ya lika siasa ndithukumanesa nundu tuyanze yako no logo kindu chambe ithine twithitwe ta county government twithi kila masiuko kila area twitabia mwenenzi ukitukwatane moko nikendela tukanzia ku control isiuko yenu ndikatabwa muthanga kana tabwa munini twithwe neni mutwelewe unfortunately kana mbanga nene nonete twina atongo asu asakwe mothi kwala mama sakuye ethene msia athisiuko ne yake tabia andu make andu makwa twigatate kwitikila baba tabwa muthanga apate mipango ila yatiwe ni miao
nukwelewa ethani mheshimiwa athi andu make twikatete ba nitwalea nginya tunengwa walanio museyo ula twithia twishwa usi ndu umea na nutialia muthanga mwanu wake wu ethani no senator etheno numia wasia wiba usu indi twa politicize ukiza kutheka kwacha pape mundu kwika ndunaka mwanenzi waku nondu mathai waisie mwenenzi na tia kindu kilote ne faida wacho waziri kule we kwa baita ya mwenenzi kitui bena mweya wo tabi wa kithangathi kitui twina act mweya wo ya siata yulo tabi wa kithangathi mweya noi ku kube no sobetie mbe nundu twikwenda ciana citu sikitwe kanisa abatu otaba muthanga kula motaba muthanga nitwasobie maciuko 5 kaunti yonze na kile ciuko twathi kwambia village usakwa representative kwambia village nikenda iciuko yuise kwithia ene nzipu mena representation nginya twokosobia cooperative na family trainee ile kwithia netwo no control iciuko yundi kutaba muthanga na aume ala mataba muthanga twamia sobi groups side groups nikenda tuka kwa asesi twina nema kana bamukwenda ni bailete nikenda mwitaba muthanga wise kwithia nenu no mubanda miti na no mukwika maundu ange motungi ya mosiuko usune kindu chambe kini place kindu cha keli twasa kwa committee ya county ina chairman na representative kuma the 5 basins nikenda moga matutabie kula mo recommend kindu cha katatu twina mipangilio ula wika ukaino loto na kutilwa kwa nelo lite license ni wotabie bandu batailite sone na mwesu iliu kindu cha kana nitwekiye masaa kana nikenda tunibanje maundu mathuku kwa mbosini utuku nundu mwanzia uthuku motuku kwa other social problems nitukenda twanze regulate masaa tui katika process isu indi katika process isu ndikwenda kukwea mweya nwetikela wa mitoki mundu ala mwita sand traders mathuku mawatuku na methuku motuku minister no komie then no kuthigwenda kuthi na police on there itu katika kumanda na twa meta ithi nundu tia county yenda kupina kufisilisha tweta lo trade ana muthanga tweka lanzi twamia twina mweya oba yitu woko nenyu punu bato bigete tutembe nenu twende na anisa mweya uno nikenda mbuzi situ sisi ni siasubika nenyu no mwende na business na netwa sisi twakuya pa ne twabika uchunga maputo yo twa bandu bange yitu katika changamoto isu kithangathi cha kitwini kiotabwa na tabima kithangathi yes mweyao walengete kuikithia kithangathi ni chatabwa na kiitabwa chatabwa kwanza ile selite na mwene nthi wa Kitui atetheka ndio ikwe na kio yes kwa mwene nthi wa kaunti ya Kitui kithangathi kitu kiotabwa na kitabwa ni makatel na makatel yani protected ni serikali ya kaunti ya Kitui kana maybe maofisa amwe ma kaunti ya Kitui ni part ya makatel alame utaba kithangathi cha Kitui nyeta minister mbe kweni force mwao no wanjo tabia neto kwenda ithionze ona national government mo ene security with the to asobia kikundi chako kwekara kusieu ndikuya kanekai kana baimbetea nzoko ni bayambetea twineno muthena no tukusieko ndungi ilo kona twaete security na kila kindu tupo 2 million betea isu ndo waziri kwangelekanyo maundu ala me ku affect ndizina nelo to kangu nengelekanyo umunde ta serikali ya kaunti ya Kitui mukamwa tuikwenda mwene ndo wa Kitui wagite kibanda kuma batoto kuthi ungoka mwingo wa Kalundu ni kwasi mwile ibanda izo sietha siembete ni chauke na bina
ndine wa kuikithia meya o thibo kalilo ende anena ni wa na ya bitu kithia ni mbunge ya county ya Kitui ya kwase kithanga thikitu cha Ilito tabo eka kuelekanya tuona kiku kukuno ipanda ya nakuma baka lundu ambate baya kipetrone nekindo kanini Kitui is one of the largest counties na ndonewa eloli uko tababao yetele wibate is spreaded the kume kutha earth lakini kila bandu bena babisa ma county ke kama account na national government lakini ti expansive na kobe bandunga myakithanga utena mundu armed sasionze yuyu abilize kuma athi kuya tubakanite na makuwene kunu kutabwa kithanga wisile kukonde kundongone kunu kutabwa kithanga nukelwa